Pozdrav drugari, mi ovdje na Balkanu imamo ozbiljne mentalne probleme koje podhitno moramo rješavati. Previše smo opterećeni porijeklom i nacijom, a premalo onim što bi trebali biti kao pojedinci u odnosu na Boga. Previše smo opterećeni kolektivni mi u stadu, dok previše zanemarujemo sadašnjost i previše zanemarujemo svoje subjektivno ja u odnosu na Boga. Ukoliko neko udari na naše pretke iz prošlosti, kao da je udario na nas same, kao da smo mi odgovorni zbog njihovih grijeha i njihovih nepočinstava. Ovo su sulude ideje koje podhitno moramo odstraniti, moramo da utičemo na ljude da više gledaju na sadašnjost i budućnost, a manje na prošlost i da sebe vrednuju na osnovu onoga što su oni po dobročinstvu, a ne na osnovu predaka njihovih iz njihove prošlosti. U ovom video klipu želim da pričam o Slovenima na osnovu vizantijskih izvora, jer moramo da se spustimo na nivo ovih ljudi kako bi im dokazali da njihovi predaci baš i nisu bili tako cvijeći. Jedini način da promijenimo strukturu mozga ovih ljudi je da pokušamo da se spustimo na njihov nivo, da se vratimo u prošlost i pokažemo im da su Sloveni u stvari bili teški zločinci kada su naseljavali ove prostore u 6. i 7. vijeku. Što se tiče ovog video klipa, najviše ljutnje i bijesa trebalo bi da osjećaju Bošnjaci, jer oni imaju najviše slovenskih haplogrupa. Konkretno, Bošnjaci imaju oko 70% slovenskih haplogrupa, dok Srbi iz Srbije i okolnih područja imaju samo oko 50%. Ajde sada da vidimo ko su bili Sloveni na osnovu vizantijskih izvora, a zatim da pogledamo da li to genetski na osnovu haplogrupa možemo da dokažemo. Postoje istorijski izvori i reference koji ukazuju na to da su lokalni stanovnici na Balkanu tokom invazija Slovena i Avara, uglavnom u 6. i 7. vijeku, napuštali ravnice, nizije i ruralna područja, često bježeći u planine, gradove ili fortifikovane centre zbog uništenja, pokolja i depopulacije. Ovo je dokumentovano u bizantijskim hronikama i arheološkim analizama. Evo ključnih primjera iz relevantnih izvora. Prema Prokopiju iz Cezareje u dijelu Debelo Gotiko, tokom slovenskih upada 550. godine, Sloveni su opljačkali sela u Trakiji i Iliriku, osvojili mnoge tvrđave i poklali 15.000 muškaraca u gradu Toperusu, porobivši žene i djecu. Ovo je dovelo do značajne depopulacije ruralnih područja sa implicitnim napuštanjem ravnica. U drugom navodu Prokopija opisuje se kako su Sloveni ubijali sve koji su im se našli na putu, mlade i stare, tako da je cijela zemlja Ilira i Trakijanaca bila puna nepokopanih leševa, što je rezultiralo masovnim uništenjem i napuštanjem naseljenih ravnica. Teofilakt Simokata zapisao je da je avarski Kagan 595. godine srušio zidine Singidunuma, današnjeg Beograda, i premjestio stanovništvo u svoju teritoriju, što ukazuje na prinudno napuštanje i depopulaciju područja, vjerovatno sa bijegom preživjelih u sigurnije zone. U Mirakulima Svetog Dimitrija između 620. i 680. godine opisuje se avaro-slovenski napad na Solun, gdje su mnogi Solunjani bili van zidova na poljima, a grad je patio od smanjenog broja stanovnika zbog kuge i odsustva vojske. Ovo implicira da su ljudi iz ruralnih ravnica bježali u gradove za zaštitu tokom opsada. Slično, isti izvor govori da su Sloveni od 582. godine migrirali ka jugu, dosežući Makedoniju, Tesaliju i Epir, što je dovelo do demografskih promjena i napuštanja područja od strane domorodaca. U slučaju grada Patrasa, tokom vladavine cara Nikifora I, zabilježeno je da su slovenske tribe naselile zaleđe nakon što su protjerale lokalno stanovništvo, što direktno ukazuje na napuštanje ruralnih područja. U dolini Dropuli, Epir, Sloveni su zamijenili napuštene rimske i ranovizantijske poljoprivredne centre Antigoneju i Hadrianupolis sa preko 40 malih sela na planinskim padinama, sugerišući da su lokalni stanovnici bježali u planinska područja dok su ravnice napuštane. Sekundarni izvori poput Valentina Sedova, ruskog arheologa i istoričara, ističu da je uništenje rimskih fortifikacija dovelo do gubitka vizantijske moći, sa uništenjem domorodačkog stanovništva i naseljavanjem Slavena u opustošenim zemljama, što je dovelo do napuštanja ruralnih područja. Johannes Koder dodaje da su Sloveni putovali duž riječnih dolina,
ali su u Južnom Balkanu nailazili na otpor u planinskim lancima, implicirajući bijeg domorodaca u te regije. Ovi izvori, uglavnom bizantijski pisci poput Prokopija, Teofilakta i Mirakula, potvrđuju da su invazije dovele do masovne depopulacije ravnica sa begom u planine, gradove ili čak prinudnim preseljenjima. Postavlja se pitanje da li zaista na osnovu genetike možemo da potvrdimo ove vizantijske izvore da su Sloveni u stvari bili zločinci, pljačkaši koji su protjerivali ljude sa plodnih ravnica, tjerajući ih da bježe u brda i planine. Na osnovu genetskih istraživanja odgovor je da. Što se tiče Srbije, nemamo konkretne podatke pojedinačnih gradova na iznad 800 metara nadmorske visine, ali ono što imamo su gradovi Bosne i Hercegovine. Što se tiče Srbije, imamo par gradova istočnog Sandžaka koji imaju izuzetno uvećanu ilirsku, to je starosjedilačku haplogrupu u odnosu na slovensku, a također isti slučaj nalazimo i u Bosni i Hercegovini. Gradovi u Bosni i Hercegovini koji se nalaze pored riječnih plodnih dolina imaju znatno više slovenske haplogrupe, dok gradovi koji se nalaze u planinskim predjelima imaju znatno više starosjedilačkih ilirskih haplogrupa. Ajde da vidimo kako izgledaju te haplogrupe. Ukoliko sagledamo haplogrupe jugoistočnih planinskih predjela Srbije, konkretno Sjenice i Tutina, primijetit ćemo da imaju ogromne količine starosjedilačkih haplogrupa. Sjenica se nalazi na nadmorskoj visini od oko 1000 do 1030 metara u Sjeničkoj kotlini na Pešterskoj visoravni, dok u slučaju Tutina prosječna nadmorska visina opštine je oko 1000 metara. Dijelovi opštine, poput Pešterske visoravni, dosežu između 1000 i 1500 metara. Tutin ima 42% starosjedilačku E haplogrupu, starosjedilačku J 2B 26%, starosjedilačku ER 1B oko 12%, G i J2 zajedno oko 3%, što je ukupno oko 83% ilirskih gena. Sjenica ima od 70 do 75% starosjedilačkih ilirskih haplogrupa. Roža je u Crnoj Gori okruženo planinama, nalazi se na 1000 metara nadmorske visine sa 80% ilirskih starosjedilačkih haplogrupa. Kada je u pitanju Bosna, uporedimo Tuzlu, koja se nalazi na 220 metara nadmorske visine sa planinskim gradovima Sokolcem, Han Pijeskom, Glamočom i Kupresom, koji se nalaze od 870 do 1130 metara nadmorske visine. Ovi gradovi ukupno imaju samo oko 35% slovenskih haplogrupa, za razliku od Tuzle, koja u mnogo manjoj nadmorskoj visini ima preko 75% slovenskih haplogrupa. Sve ovo jasno implicira da niko drugi nije protjerao starosjedilačko stanovništvo u brdsko-planinske regije, osim Slovena, jer trag njihovih haplogrupa ostao je sačuvan u riječnim nizinama, dok je trag starosjedilačkih ostao uveliko sačuvan u planinskim predjelima.